Right, welcome back. Now, with the 47th ASEAN Summit just around the corner, the Day One Rakyat sitting today centred its discussions on the upcoming event. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim said the attendance of global leaders, including US President Donald Trump, Chinese Premier Li Qiang and Russia's representative, underscores the international community's confidence in Malaysia's leadership as the host nation. Their participation reflects the strong trust placed in Malaysia's chairmanship of ASEAN, which continues to be guided by the shared interests and unity of all member states. Sebenarnya memang suatu hal yang agak rumit kita kendalikan, terutama dengan kehadiran Amerika, Rusia, China dan negara yang nampak punyai ada hubungan yang agak tegang. China akan diwakili oleh Li Qiang, Premier, kerana Presiden China baru lagi ke Malaysia. Tetapi dalam jadual lawatan Presiden Trump yang datang agak awal sedikit, dia akan hanya datang dan ada bilateral dengan saya dan Malaysia. Kemudian mesyuarat khas dengan ASEAN dan esoknya dia pulang. Anwar said Malaysia's ability to manage relations with major global powers reflects its diplomatic maturity and steadfast commitment to an independent foreign policy. He noted that Turkey had applied to become an ASEAN dialogue partner, while Gulf Cooperation Council countries have expressed interest in Malaysia hosting a follow-up ASEAN GCC summit, a testament to the continued confidence in Malaysia's leadership. Dan hubungan kita dengan beberapa negara Teluk juga baik. Tapi kita tidak terikat begitu. Sebab itu Malaysia adalah sesatunya negara ASEAN yang masih berurusan dengan Iran. Walaupun tidak dipersetujui oleh banyak negara lain. Bagi kita, hubungan kita dengan Iran kita teruskan dan bila Presiden Iran yang baru, Syria juga, dan Presiden Iran dua kali bercakap dengan saya dan minta supaya ditingkatkan. Meanwhile, Anwar explained that Kuala Lumpur was chosen as the host city for the ASEAN summit due to logistical factors and extensive security needs. Although Putrajaya was initially considered, it was found to be insufficient to accommodate the large number of delegates, including over 20 heads of state and government expected to attend. Ada persoalan tentang mengapa tidak di Putrajaya. Saya ingat Menteri Luar sudah jelaskan kerana logistik tidak cukup. Dewan baik tetapi kemudian hotel tidak cukup untuk keperluan. Kerana beberapa negara seperti China ataupun Amerika Syarikat, kalau dia datang dia ambil satu hotel. Dia bukan ambil 3 lantai, dia ambil satu hotel. Jadi 2 orang tu sudah 2 hotel, jadi kita tak cukup. Sebab itu dia ambil di Selenggara di Kuala Lumpur.